Kapitan Enteng! Ay, anyaman nga tanti masida. Tunggal umay ka dito'y tirsenak, day ti damdamagam. Problema nga ron ti masida, maray. Nagaduditaan natin. Tangadam day tapuun ti marunggay. Nagadot bulong na. Ayunan niya. Andama buo nga dagita papaya di taigid ti kalsada, di mangsukit ka ni ti ure may sa. Ayunan niya, maray. Saan ka mabisinan dito'y kabildatan, maray? Ado ti librean natin. Ay na, agyamanak iti day tasing-asing mo, maray. Sigay, ina nga rudan, marikwanang. Jake, kita ninanatuyang Ha? Kasimot amang gaw-gaw at iti bulong ti marunggay. Ingkatulungan. Sikan ti mapan. Apay asyak ngay. Sikan ta ti Chip tanod. Sige, siyak man lang ay. Sige, Chip. Ingka igawatan iti adu abulong ti marunggay. Imbaglakit daing taimay kakwaraw. Wala na. Nakita mi gaya mamarigrigatan ka amang gaw-gaw at iti bulong ti marunggay. Imbagla sidaak. Mayat da ito'y asidaan. Nang runan at dalaok na amanaok. Ayun anya. Sa muntulaukan iti papaya. Dayjay papaya. Ala, mangsukit ak manlaangan iti bunga na. Manok langan ti kurang na. Ay! Adda manok nga ilaok ko, kwaraw. Basta tulungan nyo dagiti nataengan. Nakitam ti panang tulong ko kininanatuyang anggal. Una, ginawatam iti bulog ti marunggay kan bunga ti papaya. Managtulong ak nga may nanggal. Imala ka kanyak. Unang gal. Agpadpada ta managtulong iti pada ataaw. Very good ak anggal. Ay una, very good kwaro. Birgaw. Marites, apay makasangsangit ka? Mapukpukaw di upa manok may kapitana. Amangan met no nakikaaruba laeng. Day tangarong kapitana. Nakikaaruba, ngam inalamat tandag iti kaaruba. Ay, saan ko mamutakasta Sungarod nga agpag napagnaak, tabarang mabirokak pay. Ala, sige nga Rod. Sursuram amin akaaruba. Bareng saan dapay laeng asinda. Inteng, mapukpukaw ka no dyan manok ni Marites. Di mo birukan dito'y balay, taawan kanyak. Day, apay ko maabirukakan ka. Ibagbagak laeng tapno maamuan nyo nga opisyal iti barangay. Ibagam abirukan na. Kasano, no saan na ang mabirukan? Ay, kat pasensya. Sindadan ano awanin? Kahit kastalatan? Kasanon no adun tupay ti matakaw a manok? Nayaw awan lang di manok ni Marites. Awan mo tiyagtatakaw iti manok dito'y kabildatan. Maribanang, nadamag ko mapukpukaw di manok ni Marites. Ay, istorya ko ang naamwam mo't gaya man. Nadamag mo siguro kan ni Marituyang. Anya ko Marituyang? Numanon ngal daw asan na pimasyar dito tersenak. Ne, itaman pa'y. Ide, binigat kan minalam nga umay dito tersenak. Apay ngay nga ta saan mo't kan nga umay, mare? Ada siguro araramidan na. Di nan masahangot ti umay. Itaman pa'y. Anya nga tan ti mapaspasamak kan kwa na. Aging ga ita, birbiro kang pailang di manok mo? Wan kapitan, awan matan. May bayam nga minan ta may masalang mat. Kakaiso na nga rod manok may kapitan. Agitlog pa'y lang, padok kumapay. Bayam ta no masabat kung to'y bagak nga gawi din. Anya? Mapanak di ta barangay haw. Apay nga itaka lang ay may dito tersenak. Kasanaw, adagayam si daun may.
Anya, kaya't mo asawan. Sa kalaumay no awan si Dayaw. Ay katuan maray. Amom ka di Maray. Hmm. Aging gaita. Di da pala nabirukan tay manok ni Marites sa karubayaw. Birok ijay manok na. San mo't anaimas? Ha? Nagkutaong di manok na. Awan taba na. No kasta? Da kayo tinang siday ti manok na? Anya, ay, adaya imbaga. Ay, nailawan mo na naibaga Marituyang. Ay, awan timbaga. Imbaga masana naimas, ta sana nataba. Jay manok ataraken may tidakdaka matek maray. Asaan anaimas? Jay manok ni Marites ti bagbagam. Naglawagan ng ngagkaw. Agawid ak man langang. Kahit kasano nga jay manok ni Marites. Ay, awan bibiyang ko dita manok ni Marites. Nay, di na ko sila pa nakastaas si ka Marites. Ang dinamag dito'y barangay tayo. Asin dayo di manok ko mapukpukaw. Ha! Nagko na! Saan kang agungot, anana? Kasano ajak agungay? Kat pabasulan nak, gapulaang tagkaarobata? Naibagamot ka no kinikagawad ko anang. Asaan anaimas ti karni jay manok ko? Tanakot to. Ay, nailawan ko lang day chay. Nailawan mo atapod no. Na, taipapilit na. Apay nga mintasindam kat saan mo mataku kwa. Talaga pa basulan na si Kamaritais. Ha? Sukatam di manok ko na natuyang. Pangalak ngay iti pang sukat kaw. No saan mo asukatan? Agreklamo akin ni Kapitan. Sigay! Ingkan! Apay, mabuti nga kaya? Agkumpare da badungkaw kan Kapitan Tapno Amaw! Kat, anyangay. Mapan mo ireklamo ni Nana Tuyang. Ang pampanunutak nga ron. Apay-pay lang agpanunot ka. At dayanas ka na panunutam. Kasano? Ang kumpare ka no da Kapitan kan tatabadaw. Man ano kumangay? Pagbut ngam kumangay. Napigsamot gayam ni Nanatoy ang kini Kapitan. Uray tanakabasol mat. Awan matkit di ti pamaniknek ko nga iso tinangalay ti manok ko. Iso anarigat kag pagpabasal. Ingkalat ta agreklamo ken ni Kapitan. Saan ka mabutang? Kasla daw urayan, Marituyag. Nay, si kamot gayam, Kapitan. Nakatugaw ka man dito igit ti kalsada. Wen, Kapitan, tadapad padaana. Anya day tapad padaan. Basta, adda. Mapanak ka dito barangay hall. Sige, Kapitan, mapankan. Okay. Sa kamot gayam, timasang petak dito barangay hall, Marites. Anya ti madamag. Ay na, Kapitan, sa anak nga umay makichismis kan ka. Kati sumot ti paglaingam. Umay ko ituloy ng ireklamo, ti may papan iti mapukpukaw ang manukaw. Nabiro ka mo? Saan pa'y? Sindadan san, Kapitan? Asino to nang sida? Ay nagloko dagitan? Suspect sakmat lang ang kitde, Kapitan. Ang minsama na natuyang tinangala. Nakaamuam man. Nailawan na kano nga inistorya kinikagawad ko anang asaan anaimas di karni ti manukaw. Apay ka no asan anaimas? Nakutong ka naw. Ay sindada talaga no kasta. Agdua-dua ak nga may agreklamaw. Te palpalastong ni Nanatuyang nga agkumpari kayo kinitataba daw. Hanya ko man nagkumpare kami. No nagaramit iti kalukuhan, awat ti kumpakumpare kanya. Day tamot ti ko na, Kapitan. Bayam, tapalot putak adala inday ka. Awan matain, napananangatan. Anya ti ibagbagam, Kwarog. Hindi manukwantay. Nagdakalakawitan, mapukpukaw. Ita, si Kanti napukawan iti taraken. Amanaw? Padalang mo tidikalman. Ang amita, awanan. Ay, agpada kayon kan ni Marites. Mamati akon nga dagal ala iti manok dito kabildatan. Ay, masapul ang maamuan da ito niya Uncle Mau. Urahag niyang kail, taibagakan kwa na. Ay, di na kayat apat dyan, anapukawan ni Marites iti manok.
At ipagarob na, chismis lang dayjay. Gaputa chismosa ni Marites. Saan na mamati ni Uncle? Ay, ita, si Kanti nakapasamakan na. Ay, patyon mo't siguro ni uncle mo. Kat aksyonan ng dagita ang mapaspasamak dito yung barangay. Ay, sino di mga kung agsaksang ito? Ay, kat ingka kitaan Kasangsangpat ko pa lang agsangsangit at timang mga ka. Ingka nga rod kitaan ijay salas. Sino di agsangsangit? Uncle. Napay agsangsangit ka kwaraw? Nagdangamin na pasama ka makapasangit. Nagbuya ka man siguro iti draman iti TV niya. So agsangsangit ka. Saan Uncle? Kasano nga agbuya katawan mo TV yaw? Ewan niya. Basit la radyo ti pangdagdag ganda ang team iti drama. Nga man yan pagsangsangit up. Di kawitan ko Uncle. Mapukpukaw. Anya? Di kawitan mo nga ipagbagak idi apartya. Wine. Ako nakasaan ko pa apartenta palok magakpay. Talaga nga rod nga dan agal ala iti manok dito'y barangay tayo. Awanan tay pulutanan ta ko ma. Awanin ko anong makapasanit. Ay, ang tala kayo man nga agulitan. Ay, uray la dumakkel ti abot dagita agong yung agsangsangit. Di kay la mabae. May lagong mimot ka nadlaw mo. Ay, ang tala kayo. Amuan nyo kitday, no asino ti agtaktakaw iti manok. Saan kat aday taksang sangit ti aramihin niyaw. Antal natang aminan Uncle. Sikat ito man na. Ang tala kayo kunakot. Data, nag-stop na kami. Unay mo, day tapan naging ingat mo, Maray. Nay, apay aya maray. Uray mo la isango kanya. Aya, ay, nasken nga rod nga ilemeng ko ti panagingat ko. Ay, naimas ngamin ka ti sindamay. Naglok mag-amanok. Ay na, nagadaw ti karnina. Manok manan ti sindayaw. Ay sus, nagnanamgayam ti digo ti kawitan, maray. Ay, Anya? nagururayak lang iji kalsada. Pagamuan takla at alimabas di kawitan. Amom no anya tinaramid ka. Anya? Tinukmaak natiliw ko matadagaws. Ay, Manok mo? Aguray ka mari. Nay, papayain. Aga nanukan. Natilmon ko yung paging ingat ko. Ay, sos. Ay, delikado, Maray. Amok no kasano nga ikatindeta natilmon mo nga ingat na natuyang. Kataw mo na, Ay, mga lakay ti pagsukit ka kwaraw. Saan na nakasapulan ti pagsukay, Uncle? Nanatuyang. Agpudno ka. Pagpagmumpay lang mo. Ipundok. Kakaasin ni. Sikatin ang tilaw iti manok ko akawitan na niya. Ay, sana maikat na ita. Ay na. Unay kita pa ng parparigat mo kanina na matuyo. Kaasin. Siya tilang tilaw. Nangag mo Uncle. Sikatin ang tiliw iti manok ni Marites. Sindamin akin ni Badungko. Ay, maikat na itanatilmon mo nga ingat. Nusukatan dagiti inalam amanaw. Sindamin kapitan. Kay, saan mo nga ulitan ti agtiliw iti manok ti sa balay? Tatapos data. Ay! Awanan! Natilmon kung di ingat ka. Ay, mayatan! Ay, awanan. Ay, wan, kapitan. Jaktun ululitan. Ken agkidawak meten iti pamakawan dakwaraw ken Marites. Ay, saan lapang makawan? Sukatam dagiti manok mi atinakaw mau. Basta umay ka dito tersenak, amok ati problema kat masida. Ay, saan itan maray? Idi Agad, anya nga ro dita. Apay nga imay ka, no magayang problema. Umayak mangted iti sida maray. Aya, kat
Ay ang ngarutig mo amalukong ngay. Umay ko pa ilang ikanbas. No kayat mo, wano saan? Apay adamagang pailaing. Siyempre kayat ko Sigay, taumayak nga rod mangtad. Manok nga adobo kag, tipadikaw. manok mau. Anya ketoy kumari kun aya. Nagtarake na kun iti manok. Nay ka na saya at ano kasta. Umay nakngarod padigwan Iraman mo matan ni kumari taabanang. Kastaan na toyang. Ang taraken kamat iti manok. Tadi mo katiliwan dagiti manok ti karubam. Tapno la adda si daem. Nakababain launay ti kasta. Ala sige. Didon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay itingkay panagdengay. Kapitan Inteng. Panag ko na kagawad. Isuan na kutong ka. Gaputa kurang ka iti ayat. Unay matan, kapitan. Day talaang timakunam. Kita madagiti ko kumarim. Nilaangan marituyang. Kita naglukmag. Tagluplupyas iti ayat ni Paribadaw. Kumarim abanang. Nasalon at ti pamagina. Kasta una iti panang dungukan ko na. Sigan. Anya nga rod ngay, kapitan. Kumutong ako na kumutong. Tawampulos mangay ayat kanyak. Agbiro ka ngamin iti love life mo Kagawad, kumatangak man. Anyat gatangam, kawarag. Apay kasta ka. Kasla ka mo tagsakit nga gunggunay. Wan nga rod, manepo dedeke mo to nga. Ay, kurang ka iti vitamin. Anya ngay nga ta klase vitamin ti kurang ka. Amin na klase ti vitamin. Nagado nga yan. Mun kagawad, kasta talaga. Ag-vitamin ka tapno lumukmag ka kan agsubli ti gaganay gayam. Kuna ni kapitan, kurang akanoy ti ayat. Si kamat, kasta ti kunam. Vitamin ti kurang mau kagawad. Di mo patpatsin ni Uncle Kao. Nalalaingak ngam isaw. Bagbagaman mo ni kumarim ako anang. Taapay abagbagaak. Bagbagam agpalukmag tanay. Kaslada sakit na. Apay, kimutong manan? Una. Kunak nga rada. Kurang ka iti ayat. Marikwa na. Kunak. Ay, tila ibagbagamot. Sumat. Kita maday ta pambagim. Amok, limuk megak. Una taglup-lupyas ti ayat ko para ka. Ay, agtal na ka man, intay. Makapalukmag ti ayat. Kita ni kumarim at tuya. Anya ti aramidan ni Marituyang ijebalayda, Maray? Kita am ngagtugtugaw. Win nga rod. Kasla servidora mat ni Paribadaw. Idi pa'y laamad-madlaw ko nakatugaw laang dita ni Marituyang. Yaw awat mat ni kabadong ti kasapulan na. Kasta aya. Wun, Maray. Kanawan san trabaho ni Marituyang dita balayda. Nagmayatan tibiyag na. Para baon laangan ka ni kabadong. Ay, isumot lagayam alumuklukmag ni Marituyang. Agpada kayon Mare. Ang
Ne, Maray, apay ngay, takumot-kutong kan samat. Ay, kung nangarod ni Kapitan ako rangak kano iti ayat. Pudnon samad di ko nana. Mamati ka mat. Ay, Agam, apay ngay nga agpay so akumot-kutong ka, marikwanang. Ay, kimutong atalaga ni marikwanang, marituyang. Nakusim amangan, Maray. Ngata, Saan ama kapangan tawan mo't kalanglang na amangan? wen met uray asino met ngamin Maray, no agmay-may sa itibiyag, talaga ako mutong, naawan kalanglang na amangan. Talaga tauray na imas ti sidaan. No awan kalanglang mo amangan, ay kat saan ka makapangan iti adaw. Wen ninto pay inteng, kanayon akalanglang ko amangan. Inton kwan, si daan namot aminen. Ay, isubok lang arudan, alaan na pay laan. Ay, una yan. Ang, adulat ta ati ka na takaduak ni inteng. Ni badung ko, Maray, pagsirbyan na. Ultimo danong nga inumagkat iyawat na. Isumot lagayam alumukluk magka, Maray. Ay na, Maray, sabali ti amok arasaw, no apay anakutong ni Marikwanang. Kurang ka no, iti vitamin. Nagkuna. Ni kwarog, nimot inteng, kurang kanumot iti ayam. Husto ti kuna ni Kapitan Maray. Kurang iti aya. Kasano? Awan nga min love life na. Nay, papanam, kagawad ko anang. dita barangay hall. Agjutya kita. Inal daw kan samot nga agyute. Wala, ni mga min kapitan, dilay papaaramid na. Intong kwan agmeeting kamin tumanon. Awampay kat ina na dataon. Ay, kaasi kamat ano kasta kagawad. Siyak, ti kadwan ti trabaho iti barangay hall. Kat dagiti kakadwam ngay akagawad. Nagsasaduda. Kaya't mo asawan. Si kalaang tinagagat nga opisyal. No ibaon mo dagiti padak nga opisyal ti barangay agungeda. Uray no ni kapitan ti mangibaon. Wan, agungeda latta. Ay, isumat lagayam asika ti paborito ni kapitan apagjutian. Tanaanos ka. Ay, sa anak pa'y nga reklamaw tamumatan kanyak na ano sa katalaga. Ay, imbaglakit din Tasikat imbutos ko ide akagawad. Nakarikap mo't day ti tersina ni Marikwanang. Kat no nasabat ko itay. Mapan agduty di barangay hall. Anya, agduty man itan? Kat no nagduty manan idikalman. Kanayon ka no, nga iso ti pagdutyan ni kapitan. Tasadot dagiti pada na akagawad. Kasta? Iso nga nang rikap ita. Ay, kaasimot nga rudan ni Marikwanang. Isunsapay kit di ti kimutungan na. Kat no naglaing ka no nga main nga agibaon ni kapitan. Gawad ko nang. Agtimtimpla ak pa'y langit ikapem, kapitan. Ay, yawat mo man di bulpen. Ni, at damo la dita sangwanam. Payawat mo pa'y laan, kapitan. Ay, masaduta ka mang gawat. Adto ti kapem, kapitan. Kanyawat kumuten tabulpen. Ay, thank you. Ay, agtugawak mamot, tay pala nga ibabaw na, kapitan. Nabanugan, kagawad. Agasam ngay, manipod itay kasangsangput ko. Alas 8 nga imbabaw nak. Itanyat orasan, ibabaw nak pailaan. Kat alas 3 matin, iti malam. Agmerienda ka manan, kapitan. Jack pala na kayo na. Di nakpay pagmeriendaan. Ayun. Apay nalipatak matin na pagmeryendaan ka. Ay, iso ako mutkot tungak.
Tanaglaing ka mga min nga agibaon, Kapitan. Banag dungaw! At luto Waraw! Tultulungak ni anting aglutaw. Ay, umay ka pa dito salas. Apay ka di angkal. Madama kami nga glutluto kini antay. Mabisin kan tumanan intun madamdaman. Ay, kudkudaman tibukot ko. Kudam mo na. Na, ibabaon ka? Sak mo tibaon mo ita. Sige man langan. Kasta. Ay, na nagmayat. Saan lagaya machiptanot ti trabaho dito barangay tayaw? Para kudkudak pa iti bukot mau. Naglaing kan, Integ. Ah. Taipakudkod mo kay kanipwarog day tabukot mo. Nababanugak nga ron. Ha? Nakabanugam? Ay, tinaramid ko di barangay hawla. Saan na ka nagsarsar, di ka nagtrabaho, nagmalmalam. Ay, Kaasim ni Uncle ko antay. Talaga kaasya. Ay, nagrigat ti trabaho, akas kapitan. Awan ganas ko amangan. Nay, apay ngay maray. Jak pa'y masangon tagluto iti kanak. Tajay lagjut-jut iti barangay hall tararamidag. Kat no nadamag ko nga inaldaw ka kanu nga agjutay. Wan nga rod mare. No kasta, awan pa'y naluto ka na. Awan pa'y Sapay saan ka anang lukat dito'y tersinam. Kasano ko mamasangok nga eh. Kat awam mat oras kaun. Ayab nga ayab ni Kapitan. No nagadu kayo akagawad. Awandan. Simadut dami nun. Si Kaitan ti kakaasay. Kanya nga rod ngay. Ay namaray, saan mo idaarwaman? Uray ni Kapitan, saan mo arwaman? Para babaon latan? No nga agungat. No agungat, ang tamot Waraw, Apay angkal. aldawan. Awan matlangan ni kagawad ko anhang. Apay, duty naman ng ita. Nag-duty mo titikal man. Awan mat sa baling agjuti. Pag inanain niyo mat. Sa anak to pa'y nga aginan na. Mabanog mo tani kagawad ko anang. Yung kaya ban? Anda ko mati aramidin na. Naglako yung tersina na. Ay, saan na mabalin na? Yung kaibaga nga umay agjuta. Ay na, italaang manan nga agkikita tayo at alo dito'y tersena, marikwanang. Wan nga rod kukumare. Kan italaan anang lukat ka maray. Manungal daw asaan ka ng lukat. Kasanaw, ayab nga ayab ni Kapitan na mapanak agjute. Bay am dagiti daduma akagawad nga agjute. Saan mo't ang mabalin asikakanayon? Unmat nga main maray. Kasapulam mo't tiina na. Tapnulumukmag ka. Kagawad ko anang. Apay, kwarog. Papayaban na ka ni Uncle ka, oh. Tapay manang. Ingka ka mag-duty, kagawad. Ibagam ka ni Uncle mo asaan nga agduty ita ni marikwanang. Apay asaan antay? Ay, kuha nga men. Ay bay marikwanang. Tada kami kini maribanang ti sumungbat. Ay kwaraw. Aginanamat ani marikwanang. Saan ka day maray? Wen, ken masapul amang lukat ita iti tersena na. Tapno makalako may. Kun, tapno makapagtitismis kami mat nga kukumaray. Anyangay nga ruti baga kini Uncle ka, oh. Noan niya dagiti imbagakan ka dagiti kukumare, kwarog. Isaw ti ibagam. Nagatidugmat ten dagiti imbagada. Siyot ka taglangan na. Apay adi mo kadwa ni kagawad ko anang. Kuha nga minanggal. Nagado tinaskan alapasan at trabaho dito yung barangay hul. Saan mo tapalubusan dagiti kukumari na nga agdyutay? Anya? Agchichismis dalangan ka now. Sino ako kumari na? Nagtuturay dan. Dan tibana ang kananatuyang. Ay, makaungoy taksa. Unain dapat yagi istorya. Una yan.
Unang gal. Isungawan ti sa balya kaduam ita dito'y barangay haul. Awanan ti maibaon-baon mao. Nya nga awan, si Kangay. Ha? Itimpla nak iti kape. Kalpasan na. Aglinis ka dito'y barangay hal. Kalpasan na. Agikat ka iti uban ko. Kalpasan Sana na. mabalin ang gal. Ba- Nalpas mo ti trabaho dito'y barangay haul. Na. Inak mo tagpasada ah. Panawan nak dito'y. Agayab ka iti sa balya kaduam. Na. Nagado di taatanod kan kagawad mao. Ni, nagluto kayo gayam iti adu a merienda dito itersena ni kagawad ko anang. Taitalamanan nga kikita kami nga kukumaray. Imbag talim mabasak. Mailibre akmanan iti merienda. Sige, mangan kalata. Lumukmag ni kagawad ko anang no kastoy akanayaw. Kaya't mingarod alumukmag akas kada kami kini Maribanang. Una, ang agreri na kapitan. Na, apay nga griray. Awan maibaon na. Ay na, bayam nga ibaon na dagiti daduma kagawad na. Nila ang marikwa ng ayati kagawad na. Apay anarabyan ka, intay. Nagmay sak iti barangay hul. Isu at trabaho amin. Kat, ni kwarog ngay, Napan nagpasada. kasapulad namat nga men ti agpasada. Nimot kagawad ko nang. Inununa na tinakichismis kada kayaw. Ako kumari na ng tinagjutay. Ay, talaga asan mi a pinalubusan. Amumi nga men, akanayon nga iso ti agjute. Ay nakagawad na rod. Pagjutim dagiti daduma a kagawad. Ayan da nga minin ayan da gitay. Ay, saan ang mabalin nga ipapilit da ti kay kayat da. Apay an nila ang marikwanang ti kay kayat mo nga ibabaon. Kimutungan, gapo iti kanayon apa nagtrabaho na ijay barangay hall. Nasayat mait. Takanayonan ang nakalukat da ito'y tirsinam kagawad ko anang. Nag-duty gaya man nagitipada ka kagawad. Pinag-duty da ni Uncle Kao. Inungtan na ida. Nangagkaw. Rumbang laang Kahit anyat ko na ni Kapitan kadakwada ngay. Kasto'y timbaga na. Nagbanikas. Sana imbaga ti kastaw. No saan kayo nag-duty? Ipaikat kayo. Una na. Aya, Kasto'y pa'y timbaga na. No sadot kayaw. Agresign kayaw. ay, nakaungat nga rod talaga. Naparpartak kagayang maggunay. No nalukmag ka kagawad ko na. Ay, wala Kapitan. Limukmag ka itan. Asaan akasla ini? Sa anak gaya mo na maparparigat nga agtrabaho. Sa anak kon nga agjut-juti akanayon. Nagjut-jutay, dagiti kakadwam akagawad. Tanas ka na itong palan dati sinapataan da at trabaho da. Agad, anya pa nga iti pangibaonam kanya, Kapitan. Ay, awanin. Agtugaw ka lang taditan. Aginana ka, kagawad. Ay, kunak amapan kay timplaan iti kape. Ay, kwa, saanan? Saktong tagtimpla. Kabailak nga aramidan day ka. Nasayat mat nga rod, talimok magkan kagawad ko nang. Kat si kamat, Kapitan, iwaras mo ti trabaho, tapno agtitinulong kayo. Ala, sige! Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng. Rumuarak itatamapan kam agdalos iti igit ti kalsada dungaw. Nasayaat. Environmental program da ito nga aramidin mi.
Cleaning the road ako nada. Dalusan mi dagiti barangay road. Ako pan mi dagiti basura dito'y masakupa ka barangay. Kasjay. Day talaan. Adu pa ya. Adu ti arami din may. Kas kuma iti lina ken kapya. Health worker. Barangay Council for Protection of the Kids. Kanda dumapay. Ay, alang nga road inteng. Aramidan nyo ti amuyo apagsayaatan ti barangay. Hagman kano tay merienda may sa karton na tinapay. Ken may sa karton mutla nga jaws kagawad kwanang kunan ni Uncle. Sige. Adda di tarabaw ti lamisaan ko araw. Ken mangala kano pay iti 5 kilo abagas. Ken 5 kilo mutla nga karnit manaw. Bayadan to ni Uncle Inteng kagawad. Sige. Mabitla ang tamang ikilo akiti bagas ko araw. Ken may sapay akis ti arak. Nuada. Anya? Sige. Uminom tayo lagta. Aging gaiti kaya taya. Ewan mo tanggal. Kakaisuna nga do ti mainam. Agrinag tayo kitay. Correct. In heaven there is no gin. That's why we drink it here. Itay pa nga damanan agpatpatukar iti sa miwang dita barangay hula. Nimot pari inting dayjay. Padam! Isa dino ti papadam. Ay, kwa! Mapanak iti bangkag ko, pare. Lapsan ka pa'y laing dito. Tanay agdardarasak. Kasi kamot pare. May talagbilbilang iti poste dito'y kalsada ti Aramida. Anya? Ay! Labasan ka ba, pare? Ay, agdardarasak. Ay, just kiki di tayo parinteng. Nay, apay atuman na butob ka si Mangpait si Kabadaw. Daya parinting Gaputa ison ti kapitan. Nagpasaway nyagsasao. Ibaga naghidain, akaasya kanaw. Taday ta nagbilbilang iti poste, ijay kalsada tar Aramidak. Kay, anya kumanga iti pagsakitan tinakam mo kat agpay sumay. Awan ba trabaho? Ay, waray pay. Saan arumbang ibaga na kanyag tikas jay? Ang aguray ka ba daw? Amangan mo't nun nabartak ni kapitan, idi imbaga na kan katikas ta. Tsaka mo! Ay na, Inteng! Inlay-layon nyo matan tinagpatpat nag iti barangay hall ang naging inom iti arak! Ha? Maminsan laing ba't? Tapno ambom, adda sayang gusang amang manggagaw. Kat nagalas asayang gusang. Baybaya mo data. Sakti kapitan. Data, ti imulam iti panunot mao. Anya jay ko na marituyang. At dadagiti agtutubo dito'y lugar tayo nga aguumog iti igit ti kalsada di talaog. Anya tararamidan dangay. Kuna ni ba daw, agiinom da kanu iti arak. Kansan laday ta? Agsusugal da kanupay. Ay sos, masapol ang mamuan ni Kapitan Day Tamaray. Isungarod nga may ko imbagakin kamaray. Tamapan mo ibagakin ni Kapitan. Tamapan daman idasitaran. Saan anasaya ati kas jengar aramidan da? Amangan no anya pa'y ti maaramid da, no mabaybay anda. Nupod no nga dadagiti agtutubo nga agiinom kan agsusugal. Ay, masapol nga agpamiting akbanang. Ay katwan masapol apagtitinulungan tayo. Noan niya tinasayat nga aramidan tayo iti parikot maipapan kadag iti agtutubo. Ay, kaslawan mo't madmadlaw ko akas ta. Adda ka no nga road. Tanagdamagak iti may sa maestra iti pagadalan. Katpod no. Adda kanupay dagiti estudyante nga aglangan tapno mapandala ang agsugal.
Ay, unay kit didagitan nga agtutubo. Agyaman na kabaranggayan. Tayin may kayaw, iti meeting. Ada ka nung amin dagiti agtutubaw, nga aguurnaw, nga agiinom, kain agsusugal. Kiti suggestion ka. Masapol amay patungpal kumati nagtutulagan tayo iday, nga da barangay council, para itipan nakaproteksyon dagiti agtutubaw. Umunay ti amin, naimbag nga agsapa tayo. Sakbaya sumrag kayo iti pagadalan nyo. Alaak dito agundaway amang bagbaga kada kayo amin nga estudyante dito ang pagadalan. Kaya't kung ay baga kada kayo, aliklikan nyo ti agsugal kan aginom iti arak. Kanura iti panagsigarilyaw. Awan itden na nasaya at iti biyagyaw. Agadal kayo naimbag, nawatan yaw. Ay, agpainitak man pa dito arubayan may kanibana. Salaki! Brownie! Di mo tataulan ni Kwarog, tabarupay day ta. Dumanon ka na ta, Kwarog ka na kan. Umay kayo kung madagasan ng kail. Tamapan tayo makilamay di talaod. Asino tinatay? Tila kaya duduugan. Nila kay amadaw. Natay ka no idirabe. Kasta aya? Kat mapantangaro din Ala, agdigos ka nagsukat kayo pa'y muta. Saanin? Intakit din. Yan. Ala, umay kan Kwarog tayo simpatan man makiitilamisan ang maaramat para iti pagsusugalan tayo. Anya? Imalal daw ang pailang agsusugal tayo. No problem. Sakti kapitan. Nakasarita ka iti minatayan iti daytoy abanag. Wanang kail. Don't worry. Naparamot lang iti pagsayaatan ti minatayan. No da mga ba, di agtong. Di isupay ti tulong tayo. Wanang nga. Ay nainteng, inaramid mo man ti Jack kayat. Ha? Kanya man ang tibasol ko. Ti panagsugsugal mo No kasta nga daag minatay. Kunak mat aliklikam ti makisugal, ta maiparit kat nga raod. Kan may sika pa iti kapitan, ngam sika ti mangidaulo iti kasta nga aramid. Ha? Di ka lamabain! Tapnoy bagakken ka. Sakti kapitan. Di sakti madaksan. No kontrain dakdag iti kabarangayan tayo iti panagsusugal, kundi sigay. Anya? No paritak ida nga agsugal. Di pa ikit agbalin na kon nga inteng kontra sa lahat. No way! Anya? Matangak man iti tanaw, maray, makain inumak. At tuyan, kabadong. Apay di ka na panijay lamayan. Nagkapuak nga rod ijay. Nagawid na kadagaw sa masurunak lang nga mangkikita kindi pare inteng. Isumanan ati staring ijay. Anya? Imalaldawan? Iso ti dadaulo iti sugal. Kaslasan na kapitan. Anya ti kinuna pare badaw? Ikwa ajay. Salbag ka. Ti kunam jak nang gagdag iti imbagbagam ka ni kagawad ko anak. Kwa. Kasanaw. Bangking samot tinday ta utak mo paray. Kunam idi abagbagaan yaw dagiti kalugaran tayaw. Angam si kamot ti dadaulo iti sugal. Awan tagbarbartek, da kayo matidadaulo iti pagsusugalan. Di ka mauawatan. Sabali dayjay ta, minatayan dayjay. Isumat lang nga isunay ta, paray. Di mo man iyalis ta di pospos kaw. Sumardeng ka man. Ang mga nung nalipata mo, nasakti kapitan. Itatadalpasan ti tabon, tila kay akalugaran tayaw. Kaya't kung ipakam mo. At twice a month ti maangay a meeting tayaw. Ibagam ka ni sekretary, tamang ipaskil itinutays, Kwaraw. Wanang kail. Masapol ang maawis amin a kabarangayan tayo nga umatindar. Ngabin, ano dagiti aramidin tayo dito barangay? Kasanungay daytoy kapitan. Aldawan, ngam awan matlat umay makimitingan. Wan nga raw. Apay ngay.
Awan mo't ni Marituyang. Ni Paribadong. Kandagiti daduma. Ay. Sika, ni kagawad kwanang kung saklang mo at dito barangay haul. Ni sekretarya, awampay. Ay saan ang mabalinday tayo? Ingka iti babalay dagiti kagawad tayo. Pilitan nyo nga umayda. Tinasaya at ipuspun tayo lang ang timiteng, Kapitan. Ay na, kaasimot ni Kapitan. Awan ka no, tidimar ay iti pamiting na iti barangay haul. Anya! Wen, taluda ka no laeng. Ni Kwarog, ni Marikwanang, kin ni Kapitan. Iso akapilitan ng impuspundan timiteng. Ah! Maragsakan agnukas tatuyang! Nasaya at magtapno agnakam ni Pari Inteng. Ano amo na ati agnakam? Panagkunak, Inteng. Saanan nga agtalakdag iti kalugaran tayo kan ka? Ewan nga ron. Aklo nakmatkit day. Asaan nag-aperpektaw. Bigbigak na gitado apagkurkurangak. Angam saan kumabot akastoy Nga awan apulos ti umay mang suporta kanyak. Nga nga ti aramitik. Kasapulak unay ti makuna asuporta dagiti kalugaran. Ngabin, jak kabalan nga aramidan ti amay no awan ti katakunay-nay ko. Ay, agbalbaliw kang aminan, Inteng. Liklik am ti agsugal ken agbartek. Tadayta ti mangibaba iti dayaw mo kas Kapitan. Ay wando mo. Angkay, kailiw ko man ti aghapi-hapay. Kano ka di man nga ginom tayo iti barangay haul? Ay, lipatan mo day takwarog. Uri ti pan nakisugal tayo. Liklikan tayo, ta saan ang maibagay ititakam tayo kas Kapitan ti barangay dayta. Ha? Himala! Himala talaga, Angkay! Ay, di nakman ang awan. Ha? Seryoso ak. Manipod ita. Kaya't kaw, amin tinaran nyo, ti panagpatrolyayo dito'y barangay tayo iti minalan. Tiliwan nyo, no dagsusugal kan agiinaw. Masapaw, apag talinaidan tayo ti linak kan kapya. Wanangkay! Kagawad ko adang. Alak man ti order ko ang merienda may amapan agpidot iti basura iti igit ti kalkalsada. Adoy, Kapitan. Agya manak Ipan ko iti andag iti kakadwak agdaldalaws. Medyo nasamak ka ti dalan tayo. Sige. Dakil tinagbaliwan ni Kapitan Marikwanang. Nagbalinon a pagwadan a Kapitan. Wen amare, iso akay kayatan dagiti kalugaran tayo. Tanagaget a sumuporta. Iso ti mangidaulo iti trabaho. Wen nga raud maray. Talaga bilibak itan kin ni Kapitan. Saan na kasi di damo, aday talagin inom tararamidan na. Ison ti mangidadaulo iti trabaho ita. Maragsa ka na, maray. Taiday, artek kendada ulo iti sugalan. Ngem ita, saanan? Ay bag nga oras mo paray. Kastabad ken ka, pare. Ay kaya't kung ibagakan ka. Karaman ka kadagiti maikan iti ayuda paray. Iso nga umay kanto di barangay hol. Ay na, agyaman nagparay. Ay, pasensyakan kanyak no adda na ilawan ko ngayon bagbaga idikan ka. Kat di mo nagustuhan pare. Di ka agdanag paray taawanan kanyak na jay. Agyaman nakit di Tada kayo amang tub-tub ngar kanyak no amuyo amaditer aramiday. Ket ita nakaamiris akon pare. Kasta Kapitan. Aramidam ti amom apagsayaatan ti barangay mo. Ala sigay! Ditong tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng.
Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng! Marituyang, apayadyak makitkita ni Badong Mau. Nagbakasyon pa'y laang ijay kabagyan na. Gaputakan na yun kami ngamin nga agapa, maray. Noon niya launay ayat ipagkapapaan niyo. Kano ka na yun mo't ngamin nga agungungan? Kahit Induron ko tay motor na iso ana tumba ket nagasgas tay takyag ken patong na. Nagalas kameten Marituyang. Naiturad mo ngay naramid dayta. Masikor anak nga minon, kanayon nga gungungag. Apay kanayon nga gungungay. Gaputawan makukwartami Apay ngamin ngawan makukwartayaw. Awan nga raw. Dayta ti rason no apay kanayon na napudot ti ulo ni Badong Mau. Iso kanayon nga gungungay. Apon matinang iduro na mitin motor na. Iso na tumba, kat nagasgas ti takyag ken patong na. Wan maray. Ay na, sana nasaya at tinaramid mo, maray. Dinisgrasya matan di asawam. Kasano mo nga may? Kat napunwa na kaun. Tinong patong panak pa ide Anya? Gapo nga rudawan ko kwartamay. Anya? Apay ngay. Madi ati kastang aramid. Noan niya kumatipon tiririyaw. Dahil dyan ti sulbaran yo. Asaan kat nga agdinangran kayo? Bay amon maray. Tagyan ijay ayan ti kabagyan na. Tapno awanan ti kaap-apak. Ay na, saan nga minakasta amare? Agamiris ka nga Nagado ka nga'y bagbagamon. Inak man laangan. Tamok mitlaang adinak pautangan. Sigay, innakaon! Nagado ka ta sermon mao! Na yan ni Marituya. Tasaan ngamin adumngag iti patigmaan. Adtoy ti kwarta nga ut-utang Marituyang. Duagasot. Di mo pa'y lakit inanay a 500. Nakaimimot ka mo ta? Anya, kat duagasot mo ti ut-utangam. Wala, ngam inanay mo lata ko man aalimagasot. Common sense mo tan Alan amaray, iyanay mon a 500 dayta ut-utangag. Igatang ko iti bagas ken si daet. Awan di Badong kaw, iso nga awan pangalaak iti igatang ko iti kaneg. Ay! Saan kan apa utangan, maray? Alan, ingkan, taado pa'y taramidag. Anya kamutan, maray. Kaslawan na kamaw. Pabuludan naklangarudan, ibabawin pa'y lang, may. Gapaw takunamlan asino ka nga umut-utang. Amok to pa'y matlaang nga awan pagbayad mo. Iso apong manaw kan, tadi ka pa utangan. Di nakmatlagay ang pautangan, ngam nagado pa'y lasam. Kapag nakamisuot ka, kasta ka dit, ipasabat mo kanya. Ay, masurunak nga rod ka ni Marituyang. Nagpuskol tiro pa na. Kunamlan adda impadulin na kanyak akwarta, amabalin na nga alaan no kayat na. Apay aya? Ay, basta masurunak kan kwa na. Ay, saan mo adamagan no apay? Basta masurunak kan kwa na. Diuray man agginura kami iti tongpalbiag. Ay, saan nakastadong mo? Noon niya ti diyo nagkinaawatan. Sulbaran nyo madino dumakal dahi ta. Diuray man. Ay, saan nakastakunak manin? Ay, kapitan nak nga asawa. Iso arumba nga managpasensya ka. Liklikam ti makiapa. Sa anak mo't kahit makiapa, inteng.
No di kat masurunak laeng kan ni Marituyang. No da di mo kayat kan kuan na ibagam. Nasasayat mo't lang no ibagam. Iti kasta, amuna ti baliwan na nga ugali na. Apay na natuyang, anya ti bagam. Umayak man makipangan ko araw. Awan ngamin ni Badaw. Iso nga awan makmakan kun ijay balay may. Sige lang, nana. Ang kalatan ni Jay kusina. At dapay natdama ka ni Jay. Ay! Ay! Thank you, Kwarog! Thank you! Sige, umunay kalatan. Maban ka ni Jay kusina. Ay! Thank you manan, Kwarog! Agya manak! Thank you! Thank you! Ha? Yan yamat tayo. Di pa indalimanak ni nanatuyang tinanganan na. Ha? Inibus namin asidan kin inapawi. Idinto tanaga do day jay. Ay, baggumamat no ininawan na tinanganan na. Hanggang saan mait? Nagawan na babain na. Nakipangan laang. Ngam di na pa'y ininawan tinanganan na. Apay ngay nanatuyang, nagadumat ti dinawat mo abunga ti kamatis ko. 5 kilo daytan na. Nagadula nga ro din ti kamatis mo. Agpadawat kamot di ka agim imo. Kat no para lako daytan na. Agasam ngay dayta pinurus mo. Si daak daytoy iti may sa alawas, Junjong. Uston nana, di mo ibusan ta kamatis ko. Nayunak labasitin Junjong. Uston ko nakmat. Agbain kamot ana natuyang. Nayunak labasay kunakmag. Di ka kud makawawat Nan, kita agmanda kita pinurus mo. Mudtoy ta ikubag mo nana. Aw, antoy, kita amnay. Basit labay taw. Oh. Ha? Nagadua talaga dagiti pinurus mo nana. Isu ajak itad daytoy kan ka. Ikan ka lang iti 5 abukal. Apay ngay. Kat no nabanugak pa nagporporaus. Umdasan ti 5 akamatis adawatem nana. Agbain kamot Maribana, mabalin ka diti dumawat iti natengmaw. Awan si daeg ta saan pa'y asimangput ni badungkaw. Apay adi ka makitagad tapno aday gatang mo iti sidaam. Ibagamlaan no di nakayat nga ikan. Saan ano anya laditang ti bagbagam. Aw, anya. Padawatan na wano saan. Bunga lang matiparya ngam iimot maun. Pumanaw kan Marituyang. Ngamen talaga nagpuskol ti rupam. Kandi ka ikan iti daw-dawatem anateng ko. Agmula kamay. Tapno saan la aday agdaw-dawat ti amam. Ha? Saan lang Di pa'y laki magango amin anateng mo. Taganabam. Ay na, lapdan na ka po. Tamangan nurubi-rubi konti rupa na. Anya, kasta tinaramid ni Violet kan ka, nanatuyang. Wan, Carla. Ay na, agasam, inikanak iti agbubuot at hinapay. Nang tadpay laang magnukas jay. Dila agpain, imot at tao. Hoy, nagalasmit gayam ti ugali na. Kat day jay aba ng banangan. Ha? Imot, agpadawat lang arudan. Day tay pa'y nabulok abong at ipariana. Ha? Makan mo nga rod, no nabulok mat. Iso nga rod ang masurunak. Kat day jay mo't amarikwa na ang kunamlan asinaw. Pinakanakit daing itinabangles amakan. Ala, apay ngay. Imot da nga maing. No siyak, sanak nga imot nana. Sige, ikan ka iti fried tuyo. Ha? Fried tuyaw? Saan? Kung kunaklaeng. Fried bangus ka di. With kamatis kan sibuyas. Ay na! Kasta! Ay na! Imbag ka pa'y Carla! Mapangnamnamaan ka talaga! Ay!
Saan langan nga agpakpakita kanyak na ang Marituyang tatalaga apagsasawak. Ha? Kastakit din ti ibagbagana? Anya anabulok aparya ti itod ko kenkwana? Ha? All bird talaga. Ala, nakabaso laksan. Diyak la kuman imbagbaga na. Angam na sabat kayo mo't ngamin. Isong imbaga kon. Ulbod talaga day dya tao. Di ulat na ibagbagakan kwa na asyak tinang ibagakan ka. Ang mga apaan nak. Wen, awan pagdanagam. Gaputa talaga aliklik akon day dya tao. Jakon kasarsarita. Nala, Marituyang. Ang merienda kay ti biskwit. Taday talaang ti mailibrekan ka. Imot ka talaga, Maray. Nay, Awan lang arudan pakpakan. Imot ka pailan. anya? Ay na, nagalas sa talaga ti ugalim. Ikang ka lang arudan at dapay lang maibagamait. Mala, muto nga arudaytan. Muto na ta biskwit, isublim kanya. Imot kamot ngamin ita. Di pa'y lakit di mo't di na imas at tinapay ti itad mo kanyak tapno at da serbina. Day tala libre ta mo, mait. Agyaman ka pa'y tada. Imot kakit di abaa ka. Biskwit online. Ha! Imaw! Paingat na ka dito'y barangay haul, nanatuyang. Sapsapulin ka nga road, kwarog. Mabisinak nga minun. Makipanganak kumamanan ijay balay mo. Imbis ngamin amanggad ka, tapno haday gatang mo iti kanam. Angam saan mait? Taday talag pag napagna ti aramidam. Alam na, muduyin ti susi jay balay mo, tainak mangan. Ha? Sakas lang masuron ka pa'y. Kat no nagadupay lang amin nga amumag. Di mo pa'y layag tay susi ti balay mo, tainak mangan. Ay saan? Kun may sa, jak kayatan nga umay ka makipangan iti balay kaw. Ngamin, makipangan ka lang arudain, di mo pa'y ugasan tinanganam. Ha? Day talaan? Ha? Manuhumot la day tanga ugasam ngay. Ala, pumanaw kan dito'y barangay haul, di ka manaktak, tadda pa'y aramidan may. Imot kakit di ah. Sana nga imaut, jak la kaya ti ugalaym. Ingkan na, tadi ka manaktak. Apay akas tatila nga, Marituyang. Kaslag kakapsot ka, Mart. Ay, mabisinak nga main maray. Ngamawan bagas kaw. Awan aminan ijay balay. Kahit Kasyan na ko, mamaray. Ay, pagkanindak mahanta mabisinak ko na. nala, ingkay di kusina tamangan ka. Kaasi ka, Mart. Ay na, agyaman akmari ah. Ay, nabsugak. Nasaya at mata. Ay na, nabsugak ka talaga. Ay, imbag ka pa'y tapakanan nakmaray. Ngam ni Mariba na ngay. Nagadwa sa una. Di nakmet nga rod ikan iti kanag. No ison tumatag daw iti tulaw. Jak tumat ikan, jak tulungan. Ha? Alamaray, inako na. Kat agyamanak iti makan. Thank you very much, Maray Kwanang. I love you. Sige laang. Ay, iwang gayam. Inrikap mo ka di mo laang di kusinak. Ang mga numo nagtipusa. Un Maray, inrikap ko. Sige ah, inakaw. Thank you again. Ay, unay mata ni Marituyang. Di naman lain dalimanag mo tinanganan na. Ay na, nagpuskula talaga ti rupa na. Awang babay na. Di na pa ininawan mo tinanganan na. Ay na, awang babay na talaga. Ay, agpakita ka la kanyak tapagsasawan ka talaga, Marituyang. Ay, Kapitan, naimbag ta na sabat ka dito yung kalsada. Anda ko maibaga. Anya data? Mabalin ka dahi ti dumawat iti kwartam. Awan ngamin igatang ko iti kanag. Awan pa'y ngamin ni badungkaw. Jak amaw no kaano asumang pag. Mano ti ka sa pulam?
Uray 5 gasutla ko, mga kapitan. Nagdakilan. 500? Uray kapitan ka lang. Na, Alan kapitan, padawatan nak iti 5 gasut mo. Uray kapitan ka. Uray kapitanak. Saan nga gipadawat iti 500? Agasim day taga adawatan. Apay, asawa kaya? Nalakit din, kapitan. Mangtud kan, nagadupay la sa umon. Naatakas kalakalala ingan. Apay, nalakatag sa pul iti kwarta. Tadaw-daw atim lang. Ay, guray ka, tayo kaman lagan. Ito. Ha? 20 pesos? Ingka igatang iti biskwit mo. Taday talati maitid ka. Ha? Nagimot kamutin kapitan? Sanon? Kukam laday ta 20. Imo kapitan! O anya, mamatikan kanyak inteng. Makitam ti kinalastog ni Marituyang. Ikan lang arudan iti 20, di na pa ikayat. Imbag lang igatang na kuma iti tinapay, wano banana kiyaw. Iti kayat na, katay 500. Na, apay ko mga ipadawat ko ti 5 gasot. Isumait, ay mas daawak ngamin kankwana ta saan nga agtrabaho. Day tala mapanagdaw dawat iti kanon na ti aramidon na. Di lagbain. Bay amon, yag na data. Nukas ti kayat na. Baka amon iti biyag na. Ang dumteng to ti gundaway, makaamiras. Alan Violet, alaan na kung nagtrabaho dito laundry shop mo. Tanay awanan igatang ko iti kanon. Ay, jak kayat na natuyang. Pinagsasawan nak ide, tatinapay laang timpadawat ko ken ka. Imbagam nga awan bain ko, tatinapay laang ti itad ko ken ka. Ha? Ay ikwa, Violet. Kung kunakla day chay. Inikan ka lang arudan, nagadupay laang ti ibagbagam adakas kanya. Ibagbagam nga imo ta? Iwarwaras mo kadagit ka barangayan? Idinto ta inikan kamot iti naima sa tinapay? Tadyak ngarot idi nakaluto. Kat tinapay laang ti adda na itid ko. Inikan ka pa idi iti tsokolate. Ngam, napanak pala sinarsarita nga imo ta. Ha? Ay ikwa. Ay sorry Violet. Ang mabalin ka day nga alaan nak nga agtrabaho dito'y laundry shop mo. Saan? Hindak kaya? Sayang matla, ti isweldokan ka, nana. Tasadot ka mat? Sorry. Tasaan ka nga awatan? Marikwanang pangaasim man tapakanan nak tamabisin ako nay. Anya? Alan na maray, pakanan nak kumata mabisin ako nay. Nagkakapsot ako. Nala, sige Maray, pakanen ka, takaasi ka mat. Pakanam ti mabisen, kung ada nga rod. Iso sige, pakanen ka Marituyang. Ay, agyaman ak maray, agyaman ak unay. Nala, mapantay di kusina tamangan ka. Umay kan, ta isaganaan ka iti ka na. Nabsugak iti kastonay, Maray. Nasayaat mat, Maray. Sige, Maray. Ina ko na. Katagyaman na. Ay, oops. Di mo kunaan na di mo idalima nagtanangan na, Maray. Nagpus ko la talaga ti rupa man niya. Awan na talaga ti babain mo. Ala, agugas kay ti plataw. Agraman kalderaw. Ha? Kalpasan na, agdalos ka diti kusinak. Naglalay nga mon ngaya basta papakpakan latan iti karubam. Ala, idalimanak mo nagita ng anam. Taginnaw ka. Agdalos ka diti kusinak. Wen kapitan, pinagsasawanak ni Marikwanang nasair ako na kapitan. Nasaya at no nasair ka. Itikas na. Makaamiris ka. At aramidam kat sana nasayaan. Makipangan ka lang arudan.
Ngam di mo pa inawan tinanganan. Ikanda ka pa iti makan. Ngam nagadupay la pa madakas mo iti tao anang tedken ka. Iti makan, wano tinapay. Kas kan ni Banang, ni Kwarog, ni Junjun. Kan amin ay nakabaranggayan at timulong ka. Ikanda ka iti kanam, tulungan da ka. Ngam, dakas da pa iti imatang mo. Kapitan. So nga ita, baliwam ti ugalim. Agagat ka nga trabaho, tapno di kagbisin. Tapon lumot nga may ti kuna dagiti ka baranggayan. Ngawan babain mo. Talag daw-dawat iti kanam tararamidam. Agtrabaho ka, tapno di kagbisay. Ay, uwan, Kapitan. Agtrabaho akaun. Agbalbaliw akaun, Kapitan. Ay, nanatoyang. Nasaya at met no amom itan ti agbain. Agtrabaho ka, tapno di ka agbisin. Tirigat na, ikanda ka lang arudan, at dapay lamakunam. Ala, agbalbaliw kan. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdengat.